Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtering Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kublai pi baro ki Khubor hakimat mentaga janmit ki phashwa shaki Khubor naga Jylla. U Commissioner and Secretary Jong ka Sarkar Jylla UCV dingdo ula pha daga jingtho Shu President Rangba Jong ka Khasi Student Union usamla lambok Starwell Marngar ban pinshai pat ha ka jo ka por ban pha ki jingkular ka Sarkar shaki SU hlo ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar posau hadin maka Sarkar kada ban syong jingalang bagi noilam ke KSU. Kelakular, berganikaan kadam kata satya ya ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kakandai spa nyopowe bakadom yat kiaru nagi kendon terekam juga District Council. Hagasin kebening kong ka samla Priska Pingrop kan semi khamat ke Jylla Meghalaya haglimpong kai 2nd Kilo India Para Games kaban selong hanong ba New Delhi nadu ka arpo Tarik Lber hadu ka arpo Tarik Lber acara pausan. Kylleng jong ka Meghalaya State Para Olympics Association hapok ka jingalam jong usamla shaibor lang lingdo mauplang kala kitbok kitriang ka samla Priska Pingrop shwabakan let shim binta kana makan dupla banwanra ya ka nam ka buram sya Jylla Meghalaya. Kaseng hinyo trap Youth Council Mauthat Russian Circle Hakat South Lber acara pausan kalami syakman ban pinpau yung snokya halo ka jingwanra ki kontraktor dagi dong tre bar Jylla ban shna ki pandal bat ban pintre ki we ki kam hakinshi haga jaka baga Meghalaya State Skill Development Society haga jingai tre lang bat ka office ka Deputy Commissioner ki Eastern West Khasi Hills District ki sapinlong ya ka program latip kom ka Skillerate Connect ka ban salong haga khatnyo ba khaprat Lber acara pausan. Ban kintia ki kamilai kai sports hapo kathain Southwest Khasi Hills bat kumjuru Shabar Janga District hakar pundo truk jemang acara pausan lestengi ka Southwest Khasi Hills District Sports Association bat kini ka association kan kedup ya baru ki Sports Association repair ki bran hapo Janga District kumakalong menta kidon kan dudli ki association nagi jat jingalek kai repair ki bahap hapo ka jingpe jingkmi juga ni ka sengba bat minta ka South Lber acara pausan lalu mi ka jingalang ba ban pin itu kinong kitkam juga ni ka sengba haga ni ka jo ka jingalang ka Southwest Khasi Hills District Sports Association lapin ku buram ru hi khandai phongut ki samla blakhur hi ki medal na ka jingalek ka pair haga Meghalaya Games ka barang shidap longshan harilom jaintia ka Molai Sports Club bat ka Shillong la Jong Football Club kinmi madan banyalek kai ke jinya khun bakhat do jongki bat ki banyak kini ru ya ka namla do jongko OC Blue Shillong Premier League acara pausau hamaran SSA Stadium First Ground Hapolo haga ka Santik Lber acara pausan haga po sanjiteng janmin haga ni ka jingya khun ka bakhat do jongko SPL acara pausau ka belong ru kum ka final ka Molai SC keren kam tang banyak hat banyora ya ka di ka limpung ikun SPL ka minta ka samoy Menta patingnya pai shiki Khubor nagari. Ha Tamil Nadu ki dekat ke AIADMK lami no na ki jindor ba tauan. Bat ke BJP kala boycott ya ketika dorbar haga pol wanra e kamang tingka jong Jylla. Ke AIADMK kala keno ba ke Sarkar DMK ke bamsap haga skam kyat. Kat ba ke BJP ke persya ya ke jingweng no ya ke dak rupi na ke muhor jong kamang tingka da ke boong ba ke ni kalong persya ya ke disensyar kari. Ha Holika Dahan umindirang ba ka Bihar Unitesh Kumar ulalit jurip kindit sa sekretariat ha ka bolo jurip ya ki office trekam bat syong jingalang bat ki he officer ulakin tu yaki ban pinstet ye kam pinroy bat ban pintikna ye jing trekam jong ki office ke bakhot bat ke bapaka shwaya kani ula bishar banyak ru ye ke jing ya shaprang jong jing tei thamai jong ka lingson hapatna Kesorkar pedeng kelapin krek ya kaplan banwan rap yang gejing sok Manipur ulong unong aibut ka Ministry of Home Affairs AK Mishra. Kejing temu kenthop ya kejing IT ya kitiar ya le babean kejing pliu biang ya kisurak bat kejing tek lakam ya kam thombor. Mishra ora kendo ikin huana pair banyak keren ya kite kisinjam
bat Khamadin ka Kukizo Council klaweng no gajinga ki khang shnong jongka. Member of Legislative Council ka BRS Uspocham Pola Srinivas Reddy lolet hajur hakmat kipulen hakabiade bat ka mukut duma jinga thong penyapo siar haka farmhouse jong u ula kambo persa jong u ula aiwai kete jaka klem gajing tiap jong u kipulet kidang tokit benya ya kani kakam we ubre ula tip kerteng kum usampat kumar ula klat no hakti kipulet hani zama bat jong ka Telangana kibahing jong u kila keno bagajing pejutam ben kipulet kila penlong yu ban yap bat kila dawa ban tokit benya ya u kipulet register ya kamukut duma bat u judicial magistrate untuk ket ya kete kejingja mentapat tanya pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei kidong kershan bat kinong persya yu president jangka South Korea Yoon Suk Yeol kila temu pelong kejinga lang hasyul hakasing set jan namar bakarai jang ying bishar halo kejing syap penia syuki jang u kalajan kinong ile persya kinyelum hajan ka guambok palis kat ba kinong kershan kinyelum pat ba hakiwe pat kibenta jong kanong ba kipulet kin penya ya kalet kawan namar bala kami lenti bakan don kejing khapnya kabajur kejing sya thombor hakithan nazir bat ulang jong ka South Sudan klapen long ya palat shpo jarut kibreu ban petre syakathan gambela jong Ethiopia bun kisakut haki jaga pedang ngobha niki yingjan blashna kerpang kat baga UNHCR kadang tre ban ai jing kershan kat baga jing bun briu kanang kiu ke Tanzania kelapin bena bakal kutno ke jing pang Marburg virus ke ba arsin hadin ba omshim ladan satya ke biyo pang themai mentala sapu arsingi kibor penya ke kot kakia kelapin tikna baga jing pang kelakun hendri kelamaham ye ke jingma ke bedang yai biteng niki we pat ke jing pang basapriang komga Ebola bat Mpox. Kejimpang yang persit ha Europe kelang nang kiu arsha ha usnam arazara posau bat kelapoi syai kedan ke behetam nadu usnam ka khandai spa khandai ponyo ong ka World Health Organization. Laya thu bagi dan palat shilak arponya jarngut ki bayo ye ketika jimpang ha ba ka Romania bat Kazakhstan ki bayo bon ye ketika jimpang. WHO kelakin tu yakiri ban penbha yakijing persyang ban ai dawai kanang ban yada nega jingpo shu jang jingpang ke UN ka ong ba ki long ying ki bedon haka ketem zam jang ke Sudan ki yap tangan ba ki sha penbor ban bam yakijing bam jang ki meran namar ke jing kerdo bam ka bejur kitiar sumar kelanang duna bat palat new person negi jaka syet jingshet jagi pat ba kilakang dan kam jing arab kerke banyada nega jing kerdo bat jing jenjar ke bakhambon acting president ka South Korea Choi Sang-mok lakin tat ya kabil ke blokot ke jing tokit yu president Yoon Suk Yeol halo ke jing keno bakadon ke jing le talk election Choi ulo ong ke jing tokit kalong ke Jylla palan bat kala ban penkhen ye kinong reman kedi kesien wa pra bu Choi la penon kam ya ka bor adong chong ke India lakin tat ke jing keno jong ke Pakistan bagadon ketih lendat ke jing syara bor jong ka rel Balochistan ke India ka ong begede ke jing keno kilong gibam dan nongrim bat ong baga Pakistan kedi plate jing mot lagi jong ke jing ha ka jaka ban keno yakiwe ke India kala kedoru baga Pyrthei ke tip na kenu ke jaka kami ke kamle no Pyrthei Presiden ke Russia Vladimir Putin ulai kublai kinong yalam ku umindirang ba'du ke India Narendra Modi badu Presiden ke Amerika Donald Trump halo ke jing persyang jongki banwanra ke jing sok ke Ukraine Putin ulai ro ke jing perkhat jongki ban penkut no ke jing kenat kat ba umindirang ba'du ke India Modi ulakhat barbor ke jing keren ya penbet ya ke jing ke South Korea, kelakin tu ke North Korea, bahkan pelat no mardor yang laingut ke missionary ke bina South Korea, ke belah syak kem nadu usnam arazara khat lai, arazara khat sao. Kedi ke jing kerpat, kelong hadian ke kaipot jangka UN ke belah penbena, bagai jing syak set jongki kelong ke babian, bat ladawa ban pelat no yaki, bat ban pelong ke jing tokit ke babenia. Presiden jong ke Amerika, Donald Trump ulo ong biang bo unget baka US, kan kini no ya ke Greenland kemudian hapo upur usam jang ke Denmark dirang bakdo jang ke Denmark ula banjur baya kalawai jang ke Greenland on rai de ki brio jangka de ki bor ki banabar kino ki jiu kila kurup ya ke Trump Tower New York
daga badawan pelat no yu nong yaki bekerja ni ke Palestine Mahmud Khalil ubahap bansha bechnong lakem hadu shispangun kinong yaki hagate ke jingaki kabla penlong daga kinhon Jewish Voice for Peace Kishipa Israel kelahir thamari ki lingsun hakathan beka jang Lebanon haga bagi temu gijaka bayadai bat ke Hezbollah kita long Khubor na Lebanon kia thu bagi dan gijing sha siat namding hadan balbek kat baga Israel kakam makate gijing thombor kedek bertemu gijaka bu tiar yele jang ke Hezbollah ka Canada gelapan na ke World Trade Organization bakan tuklar gijing bu khajna jang ke US yakinar isbat bat aluminium jang ke Canada ke Canada ka ong bakini gijing bu dor kilong ki bam hok bat kipin khen gijing ate khai pateng kum ke jubab ka Canada gelapan mena ira ka jang ka dor halor kinar isbat bat aluminium jang ke US ka Palestine ke Jordan bat ki Egypt klep diang sengob haya karai jang Donald Trump u president jang ke US ban weng no ye gijing thmu ba menchwa jang u ban pen kendria no ikinang Palestine na Gaza kila khot ya gani ga sin jam ka baha shega jing sup bat kermen bakan yalam shega jing penbet ka bahok na ka benta gani ka than Ketanat yadari jang ke Turkey ke thu bag shipai jang ka kila penyap ya husangut kile no Kurdish Syria bat Iraq hakitiyo baladam Nadu benai kela lingkot kidan baro sanspa arngut kile no blasha penyap ke Turkey kadang beteng ikam banyele persya ikam le no hakiti kathan Kino yalam bathamai jang ka African Union Commission kila shimti ke kam ha Addis Ababa Chairman Muhammad Ali Yusuf lakular ban penklan ni ke jinge teli ban kintie ke jing sensha jang ka Afrika ha ka Pyrthei bat ban penbha ke jing lai do jang ke EU ha ka liang ka pisatengka ula banjur ya ke jiran kam ban penkla khnang ban penbha ke jing trekam jang ka seng Kuwe ke ling stone jang ka PIA ke beher na Karachi Lahore kelahir haringkau daga basuk klam kuwe ni ke shaka jang ka Dalap bekete ke tayar ke belajar hadin ba kalahir bagi bor penya kidang tokit kumno kalaja. Kijing lap baning kong ki pen I ba tayar kala ban sha penjulor ha ke ke badan ha ga jaga ya lingson. Ke kai pot ke pen I bagi samla Australia ki kendo ya ga jing ke bakrau ha ke liang ke pisa tingka ba ke jing ha ga bor perkhan. Ke jing kiu dor ke de ke jing ke bakrau tam jongki ha ga bon ki sngo bi ki sha ban kya hagaram shong skol bakim tikna shphang ka lawai jongki ke kai phot ka pen pawru ya ka jingta ka basne jong ka social media ya ka jing ka jingkya ha ka bor per khat perdan digi hajar ligi trok ki bucket ki marbam bakong san klasa kot ha khapot tor kham hapdeng ka Pakistan bat Afghanistan ha ka brak hang na do ka pwai tri ko ramphang hading ka jing kan art ka bajur bha ka jing pen slam kanang pen snew shu shu ka jing duna bam Afghanistan Hagabar ki million ngut kidan kam ni kejing arab kerke. Kejing keran hapdeng kini ki art liri ban penbet ya kejing kam bat position wasenoro. Kanong ba Karachi kasaki kejing ki jongi kam runar hagabar kejing luti bat ki kam penyap beri ki jaman kapor. Dangshan kirunar ki berantiar laluti iway point kasan million na kinong tray jongi bus kabla penjur shu ya kejing ja. Tang usnam arajar pausan kakandangut ki beri ki layab bagi kamrunar hasurang kabla penlong ginong shongshnong banting bas ngokya ya kecing shan. Tiki lagi Khubor hakimat kemat mentaka janmit Khublei.